بسم الله الرحمن الرحیم. بناوی خدای دلوان و دلوین اون تده بخیر و خوشی هاتنه برنامه ما لسر مجارا دین در ریوبری و سیاست. بله، از باورم اونجی تبدا ام خلقی ویج واکند ویج واکده وقتی گوته بحثا سیاست تذكير تدبي سياسة بأمان سياسة نعيشة ما سياسة نشغل ما عفوا سياسة شغل إبليسة خوش سياسة دوركن فلان فلان وصايرة وصايرة ذاتهم بفي ذهنيته بفي نرينه بفي منطقه بفي مجي مالا إسلام خرا كرنا إسلام كرنا كل بندستية سياسة وانر يعني حال بكي في الحقيقة حقيقة خدا دراستيا خدا يعني سياسة إدارة كرنا خدا به چاوا کائنات آفراندیا چاوا کائنات جتنبونه چه کریا اداره سیاست جی دیسه خدات که یعنی دورانا سیاست جی دیسه خدات کائنات دیسه خدات که işte آفراندنا خدا و اداره کرنا خدا یعنی چاوا اداره کرنا شب روژه الپی هفچه روژه هفته الپی هفچن مه سال الپی هفچن یعنی چه به بیراوا جره اوک هیا متودک هیا اصولک هیا چونو هاتنک هیا زندیبونک هیا حرکتک بونک تده هیا یعنی işte جنابه و توارا اداره کرنه را ته گوتن سیاست yani şivane pas çit kevi pazit çerene ev siyaseta huye yani şivane garane bibakşin çitke garana خود چرینه گیال کوده هیا آول کوده هیا حیوانه خو آجاله خو به کوده و تیر خون کوده و برچی منن اف سیاسته یعنی جبوی آوای خدا به چاوا آفرندار کائناتی و ما فیها تشتیت دیا هكذا اداره ویجی اداره کرنا وات شتیت کائناتی دجی همو گوش طرف خود و تکرین جره چته گوتن جوی اداره را جوی شکلی را جوی آوای را ته گوتن سیاست بوی آوای گرک ام بینا خوشک فهم بکن گو بر پرسیاریا هری مزن گرک سیاستا اسلامی به سیاستا کا مسلمانی به سیاستا کا اولی به سیاستا کا دینی به گو کیه مینکه گو محمد علیه الصلاة والسلام گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبو وی آوای از دوباره بکم اف نرینا اف فکره اف رامانا اف anlayışa گو کتیا نواج واقع اسلامی ده دبی خوش سیاست دورکن سیاست نه شغل انسان اولداره نه شغل انسان باورمنده شغل حاشا عفوا ببخشن ابلیسه کار ابلیسه اوانا نه راسته اوانا افترایا اوانا خیانت هری مازنه الخدا و الپیغمبر والمسلمان تبعته کرن جبو چه جبو گو ادوبارت کم کائنات خدا آفراندیا و دورانا ویجی دیسه خدا دبیوتینه خدا وی سوک ادارت که هاشته جوی آفراندنه و جوی سوک اداره را تمام رت گوتن سیاست بوی شکلی جبو گو مسلمانا دسته خواه جبو گو عالم مسلمانا دسته خواه سیاست کشانده جبو گو انسان راست و درست خوش سیاست دور کرنا سیاست مایه شکره مایه جوا انسانه گو نلایق و نه اهلن یعنی اما اوی ساکی لازمه هر تشتکی دست انسان مروه لایق دبه اهل دبه اهل سیاست راست اهل سیاست درست علماء اسلامنا پیشوان مسلمانانا به چاوا سوری ده وکه گمه گوتی عوولی سیاستوانه هری مزن اداره کره هری مزن خدایا و دوباره پیغمبری وی بویا گره که دو واره جیبه علماء اسلام بین یعنی راستی اوه مسئله اوه یعنی لقای گو زمانه متیرا مبکه امی جی قرآن پیروز بکرتایی یعنی از جار جارا تینم زمانج یعنی دوا درس خود نگو ام تفسیرا آیتا ددن یعنی ام مجار ناشیروفت کن آیتاش خورا دلیل تینی یعنی جبوی اوای ام آیت که تخونن اما تفسیرات تفی ام نادن یعنی جمرج آلیه گو علاقه گو مجارا ما
دكي أم لسرويت سكنن أم جرانية ددنا وينا جبوي تفسير آيات بتفاهي براستي كم دبينه نا تمام دبي يعني ببخشنش بفيناجي از بدما إفادة كرين الرحمة خدي مريه حضر عليه بتيمورتاش أبو خلقي أرزرومي بو لإسطنبول وعزب وعزتيت كر دقو دكائنات دا دشب وروج دا دمهي صالي دا دهافين وزستاني وبهاري دا دموسمي صالي دا گريف قرشي قويمة ديران ما هيا نا جبو چه جبو خدا تعالى عز وجل إنا خلقنا كل شيء بقدر ما حرتشتك بمقدارك بوزنك ببيفانك يعني معنى قدر دفرد أن أفنرينا قلاسيكا قد بي قدراوي هاتبو چونا تشتكي ورنينه يعني أو منطقجي غلطة شاشة نور قدر دفرد معنى ميزانة معنى بيفانا از دوام لید بجیم دنیا ده دو تشتنا غرام هيا و سانتيم هيا سانتيما خدا و غرام خدا بيوانا خدا و تارتيا خدا كشاندنا خدا يعني بيوان و كشاندن يعني وزن بكرتاي وزن يعني خدا تعالى منك دايا هر تشتكي لسر مقدارك لسر بيوانك سروي أوا يعني إجا چيه مگو يعني دكائناتي ده او هر جبوگو هر تشتكي الجورا ميزان اخوا الجورا اصول اخوا الجورا قاعده خود مشي گريف ناكفيه ده فاجعته ده چنابي وقتی گو سوكو اداره مروفا جي دولتا جي ملتا جي ولاتا جي الجورا الهي به قانونا الهي به هر کس رعايت قانونا الهي بكي هر کس الجورا قانونا الهي حقوقي خو مافي خو بينه اف ظلم و زورداری و حرب و کشتن و تالان کردن و ویران کردن سر دنیا جی و رابه وقتی گو ریو ریبازه قرآنه الگورا ریو ریبازه قرآنه ده پیوان و وزن قرآنه ده جیان به اداره کردن به سو کردن و به دستهلداری الگورا الهی قانونا الهی به مشاندن اف شر و پفچون و نقاش و آستنگی و ظلم و تعده و گودناوا مروفا ده تكرين وش أرتراب يعني شما أفزول وظلم وتعدى وزورداريت نقبينا مرفا دهيا جبوغو مرف خو تسليمي إرادة خدا ناكن يعني لورا إرادة خدا وكا قد قلق آيات هذا قلق حديثة جي درباست دبي بيفان ميزان چيا عمل باشا عمل بيروسا وكا قو ده سورة بلد ده آيات حفتاد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بيجي أويقو إيمان آنينا وعمل بيروس كن عمل قنجت كن عمل باشت كن أو خير آفرين دارانا يعني ده وزنا ديا سياسة إلهي ده إدارة إلهي ده بيوان چيه بيوان عمل باشا عمل قنجة عمل بيروزة يعني الجم خدا هر إنسان باش قنج بقدر وبقيمة وجنتي كيا أويجو عملي باش كي عملي بيروس كي إجا عملي باش كي عملي بيروس كي عدالة إلهية بيك آنينا عدالة إلهية ناب مرفادة ناب إنسان ده يعني وقتی جو مرف حمو هر کس کی خل گورا عدالة إلهي الگورا لياقة إلهي الگورا أصول و قانون إلهي سو إدارة چه ببه دستداری چه ببه ملت بين إدارة کرن و عدالت پیک وره و هنگی افشر و پفچون و نقاش و ظلم و تعدو و کیکاریبون و جناب مروا رابه بوی آوائی لازمه گو ام از دوبارت کم جبو گو مهمه از دوبارت کم ام دفج وی مجیه گو به سیاست نکاره مسلمانه سیاست نکاره عالمه سیاست نکاره باورمنده دفجه بردن تام ترسی برواجی لازمه انسان گو به ولا ام عبد خودینا ام تمثیلکار خودینا ام باورمندن مره و ربازا الهیش خورا او آنکریا دستی خو باوجنا دستلداری دستی خو باوجنا سیاست و دستی خو بدنا هف و بهفره ببنا آریکار و سوکو اداره کائناتی چاوال گورا قانون الهی تینا مشاندن سوکو اداره دنیا جي مروفا جي وبيكرين وأفضل متعدل رابع حق وعدالة بيكوري يعني خدا عز وجل متفا بقر نجوا مرفي جو الجورا عدالة إلهي سياسة دمشين إدارة كين
يعني سياسات نقو إلا دولتها يعني وقت قو دمالك دا جنو مير هبن هف جيني هبن زاروكي هبن işte usul و رابون و رونشتن و کیوه چکه ایروه چنه کوده و چه عیشی کن و چاواکن yani bi tevahî jî jiyanê re tê gotirin îdarekirin yani ji jiyanê re tê gotirin îdarekirin jî siyaset e yani ji bo wî awayî nego yani îlla wextê got em bê siyaset illa siyaseta dewletê werê bêfemkirin na siyaseta malê tê femkirin siyaseta malbatê tê femkirin siyaseta bajarê şaredariyê tê femkirin siyaseta gund muxtariyê tê femkirin yani ew tiştê got sewk îdaretê de hebe berpirsiyarî tê de hebe ew temamî ji biçûk heya mezî bi navê teva ji teva re tê gotin bi tevahî tê gotin siyaset yani ji bo wî awayî wextê got Müslüman zaten waqea jî ev e bela got xwe ji siyasetê dûr kirine xwe sewk û îdarê dûr kirine îro Müslüman di dunyayê de bawermend di dunyayê de ne xwedî mafê û ne xwedî tiştekin yani bele بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم سورة مائدة آيات 48 يعني ببخشن من برچافكا خوان گوهران دي از خوشک نابینم از غلطی اجيبكم لقصورا من نرن ببخشن يعني بکورتایی و آیتا پیروز دا خدا عز و جل بجه رسالت روبریا پیکانین حق و عدالت الگورا قانون الهی نلگورا مروایا yani بکورتایی بتوایی رسالت yani Kur'an وحی چیا روبریا پیکانین حق و عدالت الگورا قانون خدا نلگورا قانون مروا ای وقتی گو باورمند عالم اسلامی علماء اسلامی خوندن پیش کرم نکن لسوق اداره و قانون الهی پیک بینن و عدالت الهی نواج واکه ده پیک بینن خوندن پیشوی چاوا به چلو چه به اشخوا مدوا شرط ایرو دبن امدوا حال ایرو دبن انسان نلایق و مسوق اداره بکن و عفوا بريتيا بكريتيا بالرشوة بتوربيلا بفرة بضروة بظلمة بتعديمة ببنيا ما إدارة بكن يعني حقيقة وقازن جنامن يعني وقت يقول علماء إسلامي علماء ولاتكي راستي ولاتكي درستي ولاتكي بيوك مشهور تيقول تندبي فرعون رقوتن نقول ما تشلو بي فرعون دبي متشكر كسي إتراز ناكر أزبو فرعون يعني وقتی گو انسان اهل خودی اهل تقوی اهل باورمند اهل علم اهل زنیاری اتراز نکن و چلو به چاوا چه بهش خوی و که ایرو بیانه جبوی آوای گرک مرفجی فهم بکه او انسانه گو بریتیت که کریتیت که نراستیت که غلطیت که شاشیتیت که چقاس گناهکارا اوی گو اتراز ناکه البر رانا به و دوزا راستیه لنا که او جیل ان هندک القایوی گناه کاره يعني معناه وینا اف دنیا ایرو گوته اداره کرن بش طرف ظالم واش طرف نحقیه بش طرف باطلی و انسانه گوت بیولا ام مسلمان ما ایمان خدا آنیه الوی مسئله بدنگ منن اتراز ناکن رخنه ناکن البر خنادن خباته ناکن دسته خنادن هف جبوگو بقوت ببنو و بهفره البروی ظلمي و تعدي و نراستي و دستلداريا شاش رابن دستلداريا كالراست درست بيچه بكن او جيل قاي ظالمي گناه كارن يعني معناه خو وقتی گو يعني مدسري دا آن زمان يعني وقتی گو خدا کائنات چه کریا و علاقه خوش سوكو اداره کائناتی نمونه چا چه بي ويل بنگوه هف كفي نظام چا چه بي
اجا اداره سوکو اداره سیستم مروه جی انسان جی وره یعنی وقتی گو انسان لایق انسان بوجدان انسان به ایمان انسان به به ریو بازه الهی نکنش خوی به ریو بازه لایقلقه و کمالیزم و سوسیالیزم و کمونیزم و کاپیتالیزم و ایزم هر ایزم کی ول گورا خوب مشین یعنی اما وقتی گو یعنی عدالت الهی به تمثیل کردن و به او کردن ریج یکیش وانا را نامینه یعنی ریج یکیش غلطی را نامینه ریج شاشتی را نامینه یعنی جبوی آوای از دوبارت کم رسالت يعني قرآن أرمانجا شياندني وكا قد آيات ده خدا عز وجل قوتي أرمانجا رسالة أمانجا قرآن إلهي أمانجا وحي إلهي بكرتاي رسالات يعني قرآن ريبريا بيقانين حق وعدالة القرى خدا نلقرى مرفيا لورا مرف جبيقانين حوجداري خو عادزن ويشاوا حوجداري إنسان دنيا بيك بينين يعني جبوي شكلي از گلک جارا دوبارت کم د گلک صحبت خود دجی د سر سوسیال مدیا دجی و د دورنا دجی ادبجیم قرآن وحیا الهی و ری باز بر خدانا جیان کبرومتا وقتی انسان بخوازن جیان کبرومت بجن بجیان بن بهفر بختوار بن یعنی باورمند و نباورمند جدایی دوی مسئله دنینه یعنی قرآن الهی و وحیا الهی بختواری ببختواری جیانا تمام مروفای بهفره یعنی ای مسلمان الگورا اصول و اساس اسلام ای مسیحی الگورا اصول و اساس مسیحی یعنی دهار راستی قرآن هموی شیروت که یعنی مافه ای باورمندی چاوایا ای نباورمندی چیا د مثلا مافداریا مروفی ده بشری ده از گلک جاراتین مزمان گره که ام خوشک فهم بکن د مثلا مافداریا مروفی ده بشری ده جیانی ده زندیبونه ده مافی کسی جه کسی نه کمتر و نزیده تره برات خوازه مسلمان به برات خوازه مسیحی به برات خوازه یهودی به برات خوازه مرتد به برات خوازه مشرک به برات چی به د بشر حقوق بشری ده حقوقا جیانا جاندانی ده زندیبونه ده د جیانا روزانه ده هر کس کی د مافتاری ده وکه و ای کسی جه کسی نه کمتر نزیده تره معناوینا وحیا الهی ارمانجا وحیا الهی هدفا وحیا الهی هدفا دین اسلام هدفا قرآن هدفا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چبو او بو گو لگورا حقوق الهی انسانا بعدالت بوكفي بلیاقت سوكوا اداره بكن و بختوار بكن يعني اجا ایروج وقتی گو مسلمان دنیا البروی مسئله رابن اما مخابن وحزار جاري در مخابن إلى وقته جو أم دولته جو ملته و باورمندن ودولته جو ملته و أنا باورمندن أم بدنا برها بندرن هايلو جافا أو دولته جو ملته و باورمند مسلمان وبس سيستمه وانا نه سيستما إلهي نه قانونا إلهي تي إدارة كرين جوا دولته جو نباورمندن أزنافه وانا نابجم يعني والفعم بكن يعني جوانا ظالم ترن وغدار ترن بوجدان ترن يعني إكما تشفهم كر خدا عز وجل رجا قیامت وی وی حساب جوا انسانه گو وی غداریه وی ظلمه وی تعدی وی نقوقیه دکنجی دپرسه و جوا علماء اسلام گو بطرفت منن دنگ ناکن ایگو نعوذ بالله اشخوزاتن ایگو هفالتیا وابکن خدا عز وجل فكريت بجي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ميلاوا إنساني ظالم نكن آگر وجب شوتين اشخوا أوي ببن شريكي واناد آگر ده ایگو حوالتي بوارا بكن ايجو تأييدا وابكن ايجو بوارا بمشن ايجو حوالتي وابكن يعني فقط ايجو بوارا نامشن تأييدا وناكن حوالتي وانا ناكن شي اما وكال هرما مردين بأشرح لي متشي بانانا يعني بتركي قد بفردوم دويماز دمينن على خي خوش تشتكي ناينن او جي شريكي وانا القاي وانا يعني جبوي اواي اولا اسلامي ديني اسلامي بخورا تشتناتيني وقتی گو مروک بو باورمند لازم تشنا قبول بکی و تشنا قبول نکی لازم حقی قبول بکی و باطلی قبول نکی بر باطلی رابه وقت او باوریا او دین گو اعتراض الباطلی نکی بر باطلی رانه به هر کس کی گورا خو وقتی گو اد بر رابون
نگو اد براج شوری خو حرب بکی شرط خودت پوزیشن خودت کی کاره چی بکی کی چته یعنی لازم اعتراض بکرین وقتی گو اعتراض نه تکرین معناوی تو قیمت جباوی باورمندی را جوی مسلمانیتی را نامینه یعنی خدا عز وجل متوا بگرن جوا انسانی گو منع خوش ظالما دکن و حوالتیا حوالبندیا راستیه دکن و براستیه را و براستا را دمشین یعنی بله ده آيات كدن ده خدا عز وجل بيجي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما سورتين نساء آيات 150 أبجي بنزر آيات دي تري ديسا همان تتجمرد بيجي قرآن جبو قو بيد نفبرا مروفان ده دارداري بكي داد بروي بربري بكي وحكم بكي شاندية يعني خدا عز وجل إنا أنزلنا إليك القرآن يا محمد ما أف كتابها أنا بحقشتر شيان ده لتحكم بين الناس قلت نقبينا مرفا ده بما أراك الله أصول أداب أركان حق وحقوق وخداش شان تدا اشترى شيان ده ولا تكن للخائنين خصيما ج خاين را يعني ج نحق را يعني ج باطل را نبي هفال نبي آريكار بوي آوايد ورده جي ديش تفهم كرن قو بله وكا قو بتركيب بيجن بال قبي دين إسلامي قرآن إلهي تملوي أصلوي أماجاوي هدفاوي مقصداوي قو چيا قو سياستا قو إدارة كرنا يعني وقت قو idare kirin tüne siyaset din de tüne o zaman te armacı te hedef te maksad din renamen yani. Yani mesela az gelek cara dubarat ki mesela ibadet İslami de jbo çina ibadet avun go bibne qute manevi bibne qute seferi yani tej bajara ki her bajara ki ditre iştara vasıtak lazım ya te be tayare çe ya te otobüs çe ya te be taksi çe ها عبادت أو واسطة يعني أما أماج ومدى هدف مقصدا داوية شيء أو جو حق وعدالة نقبينا مروفا دا وبيكوري حق وعدالة نقبينا مروفا دا بيكوري مروف بهفر بداد پروري يعني بحقوق إسلامي بحقوق إلهي بحقوق عدالة إلهي بهفر راب نورون قراولو بهفر معاملة بكين يعني هر کس کی تسليمي و داد پروریا الهی بکه یعنی ارمان جو هدف و مقصد جه اوه یعنی ای اف جی چیا از دوبارت کم یعنی وکه که گو ترکیه خوشک شد به بال گیبی سیاست یعنی ما سیاست چه نخو یعنی معنا وینا yani em Müslüman qurratiyat kin û em dibe kîl kûdê çi dibe em bê qehrosin emperyalizmiya mezin dimijiyê me de ye امپریالیزم مزن کتیه میجیه مده اما ام بخون احسان اما هجینینا چیه؟ هشته یک جوی نقطه امپریالیزم مزن اوه گو کتیه نقبینا عالم اسلامی گو انسان باورمن انسان مسلمان دبی سیاست شغل ابلیسه نه شغل مسلمانه امپریالیزم مزن اوه يعني حتى ام خودی وی میجی بین وی عقلی بین امی بین دست بین امی کوله ایرو yani 2 milyar alema İslami hane dünyada xodiye çine karın çıpkın yani ulema ema godert kevne vaza minbera pasne xwe bi dîroka İslam eddin filan kes û hal kur edebiyata İslami hal bû ulema İslami hal bûn adaleta Hazreti Ömer hal bû keko min birê min rihê min rehma xwedê lê bê kî çikir weke got ayeta Kur'an dibêje ji xwe re dibêje يا ولا تزر وازرة وزر أخرى كسب بعمله كسي بجناه كسي ناي جناه كار كرن ناي توما كرن كسب خيرا كسي جي ناي خير دار كرن كي چبكش خورت كي أواكر وشو رحمة خدي الوابه بكي كأم چتكن إيرو يعني إيرو عالم إسلامي ده چي آلانه ده چي بوزيونه ده چي أوديا أم ظلم متعدل لفتكن يعني کی کاری بکه ظلم متعدی برای خوی دید که مثلا ایرو وکا ام بیشن در روجلاتا ناوین دا نزیکی 5 میلیون ملت کرد هیا ترک و عرب و فارس و ام همو برای هن باوریا میکا دینه میکا
حمود شتیم هيك ام حجب هفرا خود تعالى انساني جو ايسا چونا حجاوا قبول بك ني زمانك نزيك ده حج درباس بو ام حمود دوراوي كفري رشدت چون ام حمود بري خود قبلت دنوي كفري رش اما چيا دوي د آلانا كعبه ده جي زماني كردي قدخه يعني اف چيا اف چه عدالته اف چه حقانيتي اف چه براتي اف چه مسلمانتيا يعني دف جي بردن دوي عرضا مبارك ده قالك حجي ما قلت شنو تين دبيجين دبي عملوه دي بتركي وقت بكرمانجي ام تشتغلن وقت ام كرمانجي دبيجين هناك حوالي ما قلت بينن دبي چمون بكرديت بيفين يعني اجد حقوق بشري ده مثلا يعني ام هم ولاتي دولتنا ام باجا خودن ام عسكريه خودكن ام وك هر تشتكي اما د فرميتا الرسمي ده تخباتا زمانه كردي تونه قدخه يعني حمو خدمت حمو خدمتا دولتمندی بزمانه ترکی تنه تمشاندن حال بکی مثلا کرد جهانا لاز جهانا چرکش جهانا جبو في ذهنیت جبو في ظلم جبو في قدخه کرنه يعني مثلا مرف کاری بجی ایرو زمان گلک زمان هنا لفي هرماما گو وندابونه چونه و مثلا وکا زازاکی وکا چرکز وکا لاز و اشخو نمانه نزانم يعني جبو گو نل هرمامنا من بشتيا يعني جبو چه جبو زمانه و قدخه زمانه و فرمیت دنین زمانه و تجارت دنین زمانه و د سیاست دنین زمانه و د جواک دنین زمانه و د مدیا دنین وقتی گو اد بینینا نگو کسو یکو از کردیت پیویم از نه از کسایتکم از نه تمثیلکم يعني از نه برپرسیارم يعني گرکا زمانک وقتی گو نزمانه پرورده به نزمانه فرمی به فرمیتا و نهت به قبول کردن مجبور تنبونه اپکی وقتی گو ام وینا نبیجن حق الكودما عدالة الكودما ای وقتی گو ام بيجن ما نه سیاست وقت از دوبارت کم بالگ بی سیاست يعني ما سیاست چلو ناخو يعني اپکی ناخو برا زمانه ما به قد خکرنو و ام بین انکار کرن وکا گود دیرو که ده پشتی جمهوریت هاتیه کرن قتل عام و ایرو جی تشتن تنه کرینانی و ام دینا کنیانی و ام مسلمانون ام بریها بن مرحبا يعني مسلمانتی براتی الكودما يعني نوري يعني قلي برا قلي هوالا قلي خشكا قلي باورمندا قلي مروفا اولا اسلامي دين اسلامي جبو گو دنقبينا مروفاهية ده دنقبينا انسانتية ده هر کس كيل سربير و باوريا خوا بفطرت خوا بجي بكرتاي هر انسانكي الجورابير و باوريا خوا بإرادة خوا لسر فطرتا خوا بجي يعني برپرسياريا انسان باورمن برپرسياريا حق و عدالة ابا يعني او كسي قد فرده برپرسياريا خوا بيك بينن لاقيت بمنن على قيق وجي نوين بمهات شيء نشغل ما نعيش ما أبانا الجورا حقوق إلهي الجورا قرآن إلهي الجورا جيانا محمد عليه الصلاة والسلام وهدفه أرمانج ومقصد وشياندنا دين سماوي تماما جي أبانا چيا أبانا نراستا أبانا غلطية أبانا شاشيتية يعني حتى أم دوي غلطية دبن أم دوي راسيتية دبن أم دوي شاشية دبن نأم حزورت بيني نا دنيا حزورت بيني بله ده آيات كتيدة جي خدا عز وجل بجي كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة بقرة تصد 16 دفرد جديس خدا عز وجل بكرتاي رسالة چار سرکرنا آستنگی و اختلاف دنبرا مروفا دیا امت بونی نه یک رنگی و یک باوریه بلکه یک جنسیه مروفیه یک جنسیه مروفیه امت و جواکا گود یک وقتی ده به هفره دجین تی گوتن دو اب آیتا پیروز بالا مدکشین بال دو نقطه با یک جه او گو أرمانج ومقصد وهدف ومقصد وحي إلهي دين سماوي وشياندنا پیغمبريت چيا گو حق وعدالت نقبينا مروادا پیك بيني
وبالا ما دكشين النقطة ديجي جو أمت يعني نقو حاشا يعني مسلمان تنه ويا يهودي تنه ويا مسيحي تنه ويا ترك تنه ويا كرد تنه ويا عرب تنه وكا قد مدينة وسيقه دا ازنا خوازم زمانه ما دودريج بو به دوباره کرن وکا قد وسیقا مدینه دا پیاما مدینه دا محمد علیه الصلاة والسلام پیمان چکر ای یهودی آجی و ای مشرک آجی و ای مسیحی آجی حموه بهفره مدینه پاراستن بهفره بباختواری جیانا خود دوام کرن یعنی هر کس کل سبیر و باوری و سر اولا خو یعنی چلو چکرین با آشیتی بهفره جیان کرن یعنی معناه اینا امت او جواکا گود دهرمه که دا دستهلداریه که دا حمود بن وی دستهلداریه دا با آشیتی ببراتی بوکوی ببختواری بهفره دجین یعنی اب آیتا جی بالا ما دکشین دو نقطه یک جی نقطه گو بله دیسه جی وکا گو از دوبارت کم ارمان جو مقصد دین اسلام هدف دین اسلام او چیه گو انسان الگورا حقوق الهی الگورا حقوق سماوی حق و عدالت نبواده پیک بینی وقتی گو حق و عدالت نلگورا حقوق الهی بی معنا وینا ارمان جو مقصدش دین را نامینه یعنی وقتی قلت أقول از سیاست على قدر نابم على قيم سياسة نينا وسياستنا شغلي مسلمانة شغلي إبليس معناه تشيا شو معنى جيرد مني يعني إيما نزانم براستي يعني از چناوي ليبكم يعني معناه أرمانج ومقصد وهدف دين إسلامي وشياندنا بيخنبرا ودين سماوي تماما أو جو إنسان الجورا عدالة إلهي سوق إدارة بكن سوق إدارة كرنا مرهوفا جي چيا دستلداري جي چيا سياستا معناه ونا سياستا هري مزن سياستا هري بيروز سياستا هري خوشك سياستا هري داد پرور چيا اول سماوينا خدا عز وجل متفا بقرنه جوا مرفه جوا کسی گو خو تسليمي دستلداريا وسياستا إلهي دكين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حتاني برنامج ديتري بمنت خير وخشيده